Tunay maulaga king meto nga tao, king mamulat kung nino ding taong makabalibot kayo. Nino la kaya rene. Ing modulay ni makasao piyateko ban abalo mula reng bubuo king kaparang tao, ano ka rin magsilbing gabi king kekangbe. Kaya rin aning modulay ni asahan na apapakit ing pagkamagiliw ang pong pamikaluguran na ating tiwala kareng susunod. Siping bali, kamag-anak, kaklase, bisita, bayong kakilala, ampon tiga aliwang lugar. Kasan na rin makatuking telatag, i-drawing niya king bulis ing masayang lupa nung mayap ya ing dapat, ampong malungkot a lupa naman nung aliyo. Bilang 1, ing pamilya ing gagabi kaya katamo. Ing pamilya ing gagabi kaya katamo. Wah, gusto ka, masaya. Bilang 2, pamatakutan niya ing kaklase. Pamatakutan niya ing kaklase. Wah, gusto ka, malungkot. Bilang 3, puri na kang kakyalong ing bayo mong kakilalang tao. Puri na kang kakyalong ing bayo mong kakilalang tao. Huwag kagaling mo, masaya. Bilang 4, di na niyang pamangan ing bisita. Di na niyang pamangan ing bisita. Wah, gusto ka, masaya. Bilang 5, gagamit po ang pong opo istong magisabi kareng matwa. Gagamit po ang pong opo istong magisabi kareng matwa. Wah, gusto ka, masaya. Bilang 6, pansinan ing menibat aliwang lugar. Pansinan ing menibat aliwang lugar. Wah, gusto ka, malungkot. Bilang 7, pamanatu king siping bale. Pamanatu king siping bale. Wah, kagaling mo, masaya. Bilang 8, piratan niya ing papel ning kaklase. Piratan niya ing papel ning kaklase. Wah, gusto ka, malungkot. Bilang 9, sopan niya ing kaklase pag naagyo ing obra. Sopan niya ing kaklase pag naagyo ing obra. Wah, gusto ka, masaya. Bilang 10, ibiye ing masanting apamakitungo king bayong kakilalang tao. Ibiye ing masanting apamakitungo king bayong kilalang tao. Wah, kagaling mo, masaya. Maulagang ababalo mula ring taong makapalibot keko, magsilbing gabi mo king pangatao mo. Tunay na ing mayap apamakitungo ang pamakasalamuha ing makasaw, ban akwa ing tiwala da ring bawat neto. Subukan mo lang pagibatan ding makatuking utang. Bilang 1, nanuya ing kabaldugan ning pamipagkapwa tao. Nanuya ing kabaldugan ning pamipagkapwa tao. Wah, kagaling mo, pamakyabe kareng kaparang tao. Bilang 2, kilala mo la ba ding kaparang tao mo? Kilala mo la ba ding kaparang tao mo? Wah, gusto ka, ding ka na kung kapwa tao. Bilang 3, nino ding kaparang taong makapalibot keko. Nino ding kaparang taong makapalibot keko. Wah, gusto ka, kamag-anak, kaklase, siping bale, bisita, bayong kakilala, at tiga aliwang lugar. Bilang 4, nanula ring mayap adulot takeka ding kaparang tao mo. Nanula ring mayap adulot takeka ding kaparang tao mo. Wah, gusto ka, ila ding maging kayantabi king biye mo. Bilang 5, nano ing malyari nung kasundo ing kapara mong tao. Nano ing malyari nung kasundo ing kapara mong tao. Wah, gusto ka, maging magulo ing biye mo. Basa niyang makuyad at tula ampong pagkibatan deng makatuking putang.
ing pamagat ning tula, ding kapara kong tao, ni Tarsila L. Pacheco. Ding kapara kong tao, lagi mong tandanan ing kekang gagawan na tumatak ing kekang isipan, a dapat paulagan ing kekang pamilya, uling tila ring mumuna mong gantimpala. Luguran me ing kaklase ampong siping mong bali, amip nung lugod ampong malasakit, sopan mula king nagyumo, aalang kaimbutan king puso mo. Ding bisita, bayo mong kakilala, ampon taga-aliwang lugar, itrato mo lang makatao, ibiyeme intiman mong matibiyas, wa alang sungit king kekang lupa. Ding kapara mong taong makapalibot keko, ilaring kekang sulu ampong sikanan, kaya ibiye mo ing para karela, anti mo ing bibye da keko. Pakibatan la ring kutang tungkol king tula, nanuya pamagat ing tula, nanuya pamagat ing tula. Wah kagaling mo, ding kapara kong tao. Bilang tu, tungkol ya no pa rin ing tula. Tungkol ya no pa rin ing tula. Wah gusto pa, tungkol ya kareng kapara kong tao. Bilang 3, nino-nino ring kapara mong taong tutukuyan da king tula. Nino-nino ring kapara mong taong tutukuyan da king tula. Uwah gusto ka, pamilya, kaklase, sibing bali, bisita, bayong kakilala, ampon taga-aliwang lugar. Nino ring mumuna mong gantimpala. Nino ring mumuna mong gantimpala. Uwah gusto ka, yapila ding pamilya. Bilang 5, bakit dapat lang pakamalan ding kapara mong taong makapalibot keko? Bakit dapat lang pakamalan ding kapara mong taong makapalibot keko? Uwah gusto ka, uling ilaring kekang sulu ampong sikanan. Nino la ring tao ang magsilbing gabi mo bilang tao. Lawenda ampong panigaralan ding tutuking kapara mong tao. Pakikipagkapwa, pamakyabe kareng aliwang tao, ampong pamaglingkod king bawat meto, ating respeto ampong lugod. Kaparang tao, bubuan ning kamag-anak, siping mali, kaklase, bisita, bayong kakilala, ampong tiga aliwang lugar. Kamag-anak, ingkong, tatangda rin kaya katamong pengari. Apo, inangda rin kaya katamong pengari. Tatang, awus king pengaring lalaki. Indu, ima, awus king babaeng pengari. Babo, kapatad a lalaki da rin kaya katamong pengari. Dara, kapatad a babae da rin kaya katamong pengari. Pisan, anak da rin kapatad da rin pengari tamo. Koya, matuwang anak a lalaki. At si, matuwang anak a babae. Wali, anak a kapatad. Kasiping bali, manugnangan malapit kingke kayong bali. Kaklase, kapwa estudyante. Bisita, taong kukumbiran king metong a okasyon. Bayong kakilala, taong ngenime paikit o akilala. Tiga ibang lugar, taong menibat king aliwang lugar. Isulat la keng makakawaning papel, deng mawawalang letra, ban mabuuya ing puzzle, keng balang numero. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwah gusto ka, tara. Bilang 2, nanuya ing sagot. Kagaling mo, ako. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwah gusto ka, kamag-anak. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwah gusto ka, pisan. Bilang 5, nanuya ing sagot.
Uwa gusto ka, bapa. Di nan check in gulis, nung ing makasabi ustuyang pamagtrato kareng kamag-anak, ampong ekis nung ali. Isulat ing sagot keng makakawaning papel. Letter A. Antabayanan ke iapuko o tanglala kadyo. Antabayanan ke iapuko o tanglala kadyo. Nung ike kayong sagot, check yo, gusto kayo. Letter B. Magalang kong makibat o tang-aw sana kung apo ko ang pongatinyang kukutang. Magalang kong makibat o tang-aw sana kung apo ko ang pongatinyang kukutang. Nung inke kayong sagot, check yo, gusto kayo. Letter K. Sisiklod ko kareng bapa ang pongdara ko o tang mikakit kami. Sisiklod ko kareng bapa ang pondara ko o tang mikakit kami. Nung inke kayong sagot, check yo, gusto kayo. Letter D. Masaya kong makyalong kareng pisan ko. Masaya kong makyalong kareng pisan ko. Nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, check yo. Letter E. Makasimangot ko potang atin kaming kamag-anak adaratang keng balemi. Makasimangot ko potang atin kaming kamag-anak adaratang keng balemi. Wah, kagaling mo. Ekis. Isulat keng gulis ing T nung ustuya ing ama nung makasulat ampong M nung E usto. Bilang 1. Ing mayap akasiping bali ayasahan nyo. Ing mayap akasiping bali ayasaan nyo. Wah, gusto ka. D. Bilang 2. Alalang pakyalam keng metong at metong keng misisiping-siping bali. Alalang pakyalam keng metong at metong keng misisiping-siping bali. Wah, kagaling mo. M. Bilang 3. Daramayan lo ren kasiping bali keng oras ning pamakailangan do. Daramayan lo ren kasiping bali keng oras ning pamamangailangan do. Wah, gusto ka. T. Bilang 4. Abuswan lo ren kasiping bali. Abuswan lo ren kasiping bali. Wah, gusto ka. M. Bilang 5. Igagalang la ren kasiping bali. Igagalang la ren kasiping bali. Uwa, gusto ka. P. Idrawing ya king kawon ing puso nung gagawan mo la ren makatuki. Ampong idrawing ing batuin nung ali. Bagay daraptan. Bilang 1. Aliku makyalong karengkakong kaklase. Aliku makyalong karengkakong kaklase. Nanuya ing sagot. Uwa, batuin. Bilang 2. Eku makipate karengkakong kaklase. Eku makipate karengkakong kaklase. Uwa, gusto pa, puso. Bilang 3. Atuan ko lang mit mong saya rengkakong kaklase. Atuan ko lang mit mong saya rengkakong kaklase. Uwa, gusto ka, puso. Bilang 4. Sasaot ko kareng kaklase ko keng obra keng eskwela. Sasaot ko kareng kaklase ko keng obra keng eskwela. Uwa, gusto ka, puso. Bilang 5. Pabalo ko keng mesra ko potang atin mipapate kareng kaklase ko. Pabalo ko keng mesra ko potang atin mipapate kareng kaklase ko. Uwa, kagaling mo, puso. Pantunan ang pambilugan la ken pasel deng salitang atsulalam. Deng salitang atsulalam yapin lading kapwa, apo, ingkong, wali, kaklase, pengari, lugod, bale, sawok, tao. Nung dikaya kayong sagot, yapin la deni, kapwa, apo, ingkong, wali,
kaklase, pengari, lugod, bale, sawo, tawo, gusto kayo. Basa ng pong pagintindihan deng sitwasyon king lalang at bilugan ing letra ning gustong sagot kareng putang. Bilang 1. Mamulay ka at kinatok keng pasbol ning balay. Niyang tinando ka keng awang ing mesra mo pala ing kakatok nanunggawan mo. Mamulay ka at kinatok keng pasbol ning balay. Niyang tinando ka keng awang ing mesra mo pala ing kakatok nanunggawan mo. A. Buklat ke ing pasbol ang puang paluban ke. B. Eke buklat ing pasbol. C. Guli sakong saklolo. D. Sa likod ko. Uwa usto ka. A. Buklat ke ing pasbol ang puang paluban ke. Bilang 2. Pekilala na kang inang mo keng bisita adinatang keng balayo amenibat pa keng malawot alugal nanunggawan mo. Pekilala na kang inang mo keng bisita adinatang keng balayo amenibat pa keng malawot alugal nanunggawan mo. A. Eke pansinan. B. Tumiman ko ang pong siklod ko kaya. C. Isnaban ke. Uwa gusto ka. Letter B. Tumiman ko ang pong siklod ko kaya. Bilang 3. Manalbekang telebisyon kilubyong bale atin kang dimdam mamaus. Taupo, naninggawan mo. Manalbekang telebisyon kilubyong bale atin kang dimdam mamaus. Taupo, naninggawan mo. A. Tando ko keng awang. B. Matudtud ko. C. Gulisak ko. D. Mangan ko. Uwa gusto ka. A. Tando ko keng awang. Bilang 4. Di natangka keng balayo, isnan mula ring bisita ng inang mo, keta-ke kayo, nanunggawan mo. Di natangka keng balayo, isnan mula ring bisita ng inang mo, keta-ke kayo, nanunggawan mo. A. May akong galang karela. B. Isnaban kula. C. Pakipaten kula. D. Palayasan kula. Uwa kagaling mo. A. May akong galang karela. Nino ring kekang kapwa o kaparang tao. Deng taong makapalibot keko o king metong atawo atin lang kanya-kanyang ulaga. Kalupaning kamag-anak, ila deng kantabe tamo na malyaring sumaw kekatamo patse mangailangan tamong sawo. Metong napanita, deng siping bale, uling ila deng laging atsuken ang pongkeng oras na alakang kayabe bale, malyari ng anyawaran sawo, ampong malyari dakang lakwan o pabante, ampong panabilin deng pengari tamo, sakaling atin lang biglaan lakad, ampong alang manantabe kaya katamo. Karagdagan pa ka rin, deng bisita tamong dadatang keng bale, bayong kakilala ampong taga-aliwang lugar, uling ila ing magpatune nung makanano ka karesponsabli ampong marespetong tao keng pamitungo karela. Ulayan niyang maluto ing puso nung papangkit siyang gagawan mo ampong asul nung alime naman gagawan. Bilang 1. Pakipatenla ring bayong datang akaklase keng eskwela. Pakipatenla ring bayong datang akaklase keng eskwela. Maluto, hinuleyang asul, gusto kayo. Bilang 2. Papakit at paramdam keng bayong kakilala na tanggap ya keng grupo. Papakit at paramdam keng bayong kakilala na tanggap ya keng grupo. Uwa, gusto ka, maluto. Bilang 3. Makipagkaluguran ko kareng bayong lipat kong kaklase. Makipagkaluguran ko kareng bayong lipat kong kaklase. Uwa, gusto ka, maluto. Bilang 4. Papakit ko keng bayo kong kakilala, ing tapat ko
keng pamakipagsalita kayo. Papakit ko keng bayo kong kakilala, ing tapat ko keng pamakipagsalita kayo. Uwa, gusto ka, maluto. Bilang 5. Eko papansinan ing bayo kong kaklase. Eko papansinan ing bayo kong kaklase. Uwa, kagaling mo, asul. Di na niyang check ing tulit ng kekang pakibat. Bilang 1. Deng bayong akikilala a ibat keng aliwang lugal, dapat lang samantalanan uling saguli lamang lokwan. Deng bayong akikilala a ibat keng aliwang lugal, dapat lang samantalanan uling saguli lamang lokwan. Nung indininan yung check, gusto kayo. Bilang 2. Den mong Amerikanong makipagbisita kaya katamu, reng dapat tamong si kaswang masalese, uling ibatla keng makwaltang bansa. Den mong Amerikanong makipagbisita kaya katamu, reng dapat tamong si kaswang masalese, uling ibatla keng makwaltang bansa. Uwa, kagaling mo, gusto. Bilang 3. Irespeto tala ang pong pakiutusan masalese, reng abibisita ang pong akikilalang ibat keng aliwang lugar. Irespeto tala ang pong pakiutusang masalese, reng abibisita ang pong akikilalang ibat keng aliwang lugar. Uwa, kagaling mo, gusto. Bilang 4. Deng akikilala, nuka rin laman ibat, dapat lang pakyabayan masalese. Deng akikilala, nuka rin laman ibat, dapat lang pakyabayan masalese. Uwa, gusto ka, gusto ya ing sagot. Bilang 5. Nung pakyabayan lang masalese reng bisita at akikilalang ibat keng aliwang lugar, aga nakadakatamo pamurin potang may kapagbalik na la keng sarili ng lugar. Nung pakyabayan lang masalese reng bisita at akilalang ibat keng aliwang lugar, aga nakadakatamo pamurin potang may kapagbalik na la keng sarili ng lugar. Uwa, gusto ka, gusto ya ing sagot. Hanggang mo, Kenny. Salamat!